Он шерфіңіз қайырлы olsun, саатлерде 15:30 эфирде заман. Бүгін Қырмыжғалының 802 күні кетмекте, соңғы олып кечкен Одиссей вақияларынан таныш етмеге азырмыз. Украина президенті ветеранларыны барышық ве Ғалебе күнінен қайырлады. Оның сөздеріне көре Украинасы Совет үкіметі Ғалебе қазанмаз еді. Мерасимде Совет УПА аскерлері ве шымды Украинаны мудафа еткен аскерлер іштирак етті. Моя мета політико-дипломатичним шляхом повернути Україні весь Донбас, а потім Крим. І хочу наголосити, простих рішень, на жаль, нема. Але я з цієї складної дороги звертати не збираюся. Усім нам я бажаю миру. Вітаю вас, дорогі співвітчизники, з Днем пам'яті та примирення та з Днем перемоги над нацистом в Другій світовій війні. Слава Україні! Ратлық күнлері кезлевде полиция қадемлері 25 қырымтатарыны яқалады. Меркези Базарве Восточка қавиханесі янында. Эпсіні полиция бөлігіне алып кеттілер. Анда сұрав кечірген сон пармақ ізлерін алғанлар. Полиция қадемлері өз әрекетлеріні төпеден келген эміркі баңлатқанлар. Қырамнан ишғалжы прокурор Наталья Поклонская білдіргенне көре санки тешкірук деваманда Русия миграцион қануныны бозған 8 Өзбекстан ватандашыны белгілегенлер. Оларны сұрғын ете білелер. Кеченлері есе Ахмеджи живарындаки молодежной кой жамисінден жұма намазындан сон тахменен 100 қырымтатарыны яқалап полиция бөлігіне алып кеттілер. Вашингтон ишғал олынған Қырымда қырымтатарлар яқаланғанына өз наразылығыны білдірді. Бұл ақта Америка Қошма Штатларының Девлет департаменті өз бейанатын ачықлады. Мы глубоко обеспокоены такого рода сообщениями из Крыма. Крымские татары продолжают сталкиваться с репрессиями и дискриминацией в оккупированном Россией Крыму. Этой жестокости и нарушением прав человека должен быть положен конец. Санкции, связанные с Крымом, останутся в силе, пока Москва не прекратит свою аннексию. Қырымтатар халқына қаршы олған репрессияларыны тоқтатмақ үшін Авропа Русияге SWIFT банк системасы ве ер майы тежеретіні тоқтатмақ керек. Бұны Меджлис рейсі Рифат Чубаров громадский эфирінде білдірді. Бұл ефкірні Авропа мемлекетлерінің темсілжілеріне де сеслендірген. Наше завдання, щоб міжнародна спільнота схилялася і дійшлася до прийняття більш жорстких дій, які матимуть для Росії практичне значення. Скажімо, те, що робимо я і пан Мустафа Джемілєв, ми робимо як Меджліс кримськотатарського народу. Ми закликаємо наших партнерів вже розглядати цей час, який зараз ми переживаємо, особливо на тлі посилення репресій проти кримтатар, як час, який просто змушує акторів світових здійснювати більш жорсткі санкції, зокрема щодо вимкнення банківської системи SWIFT. Ми закликаємо, я це робив буквально минулого тижня в Берліні, щоб європейські країни розглядали питання щодо можливого хоча б тимчасового ембарго на енергоносії з Росії, зокрема на нафту. Қырымда халық лидерлері ве мемори сыңырда блокада иштиракчыларына қол тұтмақ үшін дуа кечірділер. Дуаны Шебетовка 30 Койсакина Хаджи Рефиқа Меджид қызы тешкіл етті. Мерасимге Ярмаданын чешет көшелерінден ватандашларымыз қошылды. Рефиқа ханым білдіргенне көре бөлелікнен миллет бойсылмағанына көстередір. Бүгін біз бұл дуамызын есалет чаңғардағы олған миллетімізе, біздің қарымызын чеккен халқымызға, Мустафағама, Рефат ағая, о яш Ислямов, Ленурға, оле яш озыны отқа ташлағанына бек янам. Валла, немнен янам, бек яман яш, мұқайт олсын. Ана оның үшін олардың бір денесінің бұрны қанамасын дие мына дуа етейік. Иншалла қабыл olur. Çünkü buralar eren evliyalar toprağı. Biz can gönülden dua etemiz. Ana sizlerge adadık. Biz yuklamayık. Biz hazır, gece gündüz hazır duruyuk.
Ахмеджетте казаклар митингіні тарқатып бірқач инсанны яқаладылар. Казаклар кадет корпусы қапалмасына қаршы чықтылар. Олармен берабер кадетлерінің ана-бабалары да топлашты. Ишгалжа хакимияты митинг кечірілмесіне рұқсет бермеді. Келген полиция қадимлері есе митинг қанунсыз олғаны білдіріп инсанларыны тарқалмаға чағырды. Бұна бақмадан топлашқанлар өз наразылық акциясына девам еттілер. Беліке айны казаклар Қырым ишгаліне қол тұтқанлардан біріншілер сырасында еділер. Хотите закрыть колледж? Кто окажется, был доставлен в центральный отдел полиции. Нарушаются права наших детей. А чего вы ее забираете? Дачи объяснить. Чего вы ее забираете? С вашими детьми будет так решение вашего. Вы не боитесь проклятия людей? Руки убрали. Тише, тише. Отпустите казаков! Это люди, которые отстаивали власть! И что делаете, беспредельники? Крым спасли, защитили! А вы, казаки, посмотрите, что вы делаете! Посмотрите, что делаете! И первый Сталин защитил Крым! А вы сейчас все понаедали, и защитить будет полететь в голову сверху на них! Беспредел! У вас есть! Им дали приказ! Вы понимаете? Прагада Путиннің байкерлеріне масқаралық аятыны тешкіл еттілер. Анда олар Ғалибек күніне бағышланған мотоюруш кечірділер. Ночные волки байкерлері бұтын Авропа мемлекетлеріне кечмеге істеділер, ләкин чоқсы мемлекетлер оларны өз топырағына кечірмеділер. Мисал оларақ Полония, Балтика мемлекетлері. Чехия хакимияты юрушке рұқсет берді, ләкин сакинлері байкерлеріні наразылық акциялармен қаршыладылар. Домой, оккупанты! Чемодан, вокзал, Россия! Чемодан, вокзал, Россия! Чемодан, вокзал, Россия! Украина Милли банкі Қырым-татар халқының сойқырымына бағышланған пара тақдим етті. Бұ 10 гривнадыр. Пара күміштен япылған о 31 грамны тешкіл еті. Параны 2000 нұқсада шығардылар. Бір тарафында Қырым харитасы, тамғаве вагон көпчеклері. Арт тарафында есе вагонда сүргін олған Қырым-татар айлесі ве сүргінлік күнлері қайдетілген. Майсының 12-сінден параны айлануға шығарajaqlar. Киевде Қыдырлес байрамыны концерт ве информацион әйгілендіріжі шекілді кечірділер. Мерасимны Крымский дом Моисесті тешкіл етті. Оның рейс муавина Сития Казаков білдіргенне көре, Мерасимде Киев сакинлері ве мусафирлеріне Қырым-татарларының медениеті ве урф адетлерінен таныш еткенлер. Байрамға ярмададан тақымларны да давет еттілер. Мы решили провести как информационно-развлекательную программу для жителей и гостей столицы. Поэтому у нас получилось, вот как вы сегодня видели, праздник, концертная программа. И к нам приехали солисты из Крыма, помогли нам организовать эту программу, потому что у нас еще творческих сил в самом Киеве очень мало. Поэтому нам приходится вызывать оттуда артистов, чтобы они нас украсили наши праздники. Я бы хотел крымским татарам, нашим соотечественникам, пожелать душевного спокойствия, которого у нас сейчас, к сожалению, нет. Мы хотим, чтобы в Крыму для нашего народа были созданы условия для его процветания. К сожалению, в нынешних условиях это невозможно, поэтому некоторые проявляют свой энтузиазм и свое творчество здесь, на материке.
Украинаны Евровидение 2016 ярышында тақдим етежек Джамала 1944 ерінен ғалебе қазана біле. Бұнда Русиялы журналист ве музыка тенқішісі Артур Гаспарян емин. Болев Кырнова Джамаланың репетициясындан сон білдірді. О емин жюри профессионал шекілде қимет кессе, Джамала біріншілікні елде ете біле. Евровидение 2016 ярышы Исвечеренің пайтақнында өткерлежек. Қырым-татар ержесі екінші группада майысының 12-сінде чықыш япажақ. Туневынысы ярышынан тантаналы açılışı olup geçti. Смотрел я репетицию Украины. Значит, отсмотрев все еще, ко всему прочему, репетиции, я пришел к выводу, что лучший номер на Евровидении в этом году, лучшая песня, лучшее вокальное исполнение и вообще все лучшее привезла на Евровидение 2016 Стокгольм Джамала, выступающая в этом году за Украину. Во-первых, такого количества мурашек по коже, которое было во время исполнения Джамалой своей песни, я не испытывал очень давно, не только на конкурсе Евровидения, вообще от какого-либо исполнения музыкального произведения. Bu noktada yayınımızны екунлейміз, сілерге ей күнлер тілейм, невбетеки yayınlarımızны қачырманыз, атайрылы олыңыз, көрішмек үзіре.